Roman Krvavi Božić autora Vladimira Đorđevića, dramskog pisca iz Kragujevca, nastao je kao proizvod istraživanja dugog 50 godina. Pre 10 godina nastala je istoimena drama koja je uspešno izvođena širom Srbije, a autor je potom odlučio da radnju pretoči u knjigu. Tokom promocije u Jagodinskoj gimnaziji Svetozar Marković, Đorđević je istakao da je knjiga nastala po motivima istinite priče i da govori o jednoj velikoj srpskoj tragediji. Jeste to roman o jednoj porodici, ali je sa druge strane roman o svim srpskim porodicama i o svim srpskim tragedijama, odnosno onoj možda ponajvećoj srpskoj tragediji, a to je da smo sami sebi najveći neprijatelji, kako individualno, tako i kolektivno, kao narod. I onda sam kroz ovaj roman, jednu porodičnu, jednu istinitu, tragičnu priču, pokušao da nađem način kako da prevaziđemo to što pokušavamo, bojim se reći, vekovima da prevaziđemo, ali mislim da postoji rešenje koje uvek tu nekako svih tih vekova i bilo pored nas, u nekim periodima istorije smo ga spoznavali, ali češće je bivalo da nismo ga poznali, a to je put pravoslavlja, naše duhovnosti, naše pravoslavne crkve, naše vere pravoslavne, kroz koji jednostavno možemo da postanemo živi ljudi, da živimo život dostojan čoveka. Pored autora, tokom večeri o knjizi su govorili književni kritičar Ilija Stepanović kao i jagodinski istoričar Dejan Tanić. Glumac Ivan Vučković čitao je odlomke iz knjige, a promociji je prisustvovao veliki broj ljudi.